Samuel Pagbalẽ Evelia, tabla vevɔ etɔ̃lia. David ƒe nya mamlɛtɔwo. David ƒe nya mamlɛtɔwoe nye siawo. David, Yese ƒe vi le nu ƒom. David, ame si Yehowa do ɖe dzi. David, Yakob ƒe Mawu ƒe amesiamina. David, Israel ƒe Salmo viviwo kpala. Yehowa ƒe gbɔgbɔ ƒo nu to dzinye, eye eƒe nya le nye aɖe dzi. Israel ƒe Agakpe la gblɔ nam be, ame si ɖoa dzi kple dzɔdzɔenyenye le Mawuvɔvɔ me la, anɔ abe ŋdi kekeli ene. Ɣe keklẽ si ŋgɔ lilikpo mexe o, si na gbe mumu dona tso anyigba me, le ɣe keklẽ kple tsidzadza megbe ene. Ɖe nye aƒe mele dzɔdzɔe le Mawu ŋkume oa? Ɖe mebla nu mavɔ si le dedie la kplim oa? Ebla nu si meʋãna o la kplim. Ɖe mana nye ɖeɖekpɔkpɔ nava eme, eye wòana nu sia nu si nye dzidi la nasu asinye oa? Ke woaɖe ame vɔ̃ɖiwo katã ɖe aga be ŋutiwo wonye ene, ŋuti si womefɔna kple asi o. Ame si di be yeafɔ ŋuti la tsɔa nu lenɛ, ƒoa ƒui, tɔa dzoe le afi si wòƒo ƒui ɖo. David ƒe kalẽtɔwo. Kalẽtɔ xɔŋkɔ etɔ̃ siwo nɔ David ƒe aʋakɔ la me woe nye siawo. Gbãtɔe nye Yoseb Bazebet tso Takemon, si wogayɔna be Adino, Eznitɔ la, ame si nye ame etɔ̃awo ƒe tatɔ. Ewu ame 800 kpɔ le aʋakpekpe ɖeka me. Ame sesẽ etɔ̃awo dometɔ eveliae nye Eliezer, Dodai ƒe vi, ame si nye Ahohitɔ. Enɔ ame etɔ̃ siwo kpe ɖe David ŋu wotɔ te Filistitɔwo le Pas Damim, esime Israel ƒe aʋawɔla bubuawo katã si la dome. Ewu Filistitɔwo va se ɖe esime ɖeɖi te eƒe asi ŋu, eye magate ŋu alé yi o. Yehowa na dziɖuɖu gã aɖee. Aʋawɔla mamlɛawo megatrɔ gbɔ o va se ɖe esime ɣeyiɣi ɖo hena afunyinuwo haha. Ame si kplɔe ɖo lae nye Sama, Agee ƒe vi tso Harar. Gbe ɖeka le aʋakpekpe aɖe kple Filistitɔwo me le teƒe aɖe si bli le fu eye Israel ƒe aʋawɔlawo katã si la, Sama ɖeka tɔ ɖe bligble la titina eye wòxɔe hewu Filistitɔwo. Yehowa na wòɖu dzi gã aɖe. Gbe ɖeka esime David nɔ agadome le Adulam, eye Filistitɔwo ƒe aʋawɔlawo nɔ Rafaim balime la, ame etɔ̃ tso Israelviwo ƒe aʋafia xɔŋkɔtɔ 30 me yi ɖakpɔe ɖa le nuŋeɣi. David nɔ mɔ la me eye Filistitɔwo ƒe aʋakɔ ɖo Betlehem le ɣe ma ɣi. David gblɔ kple didi be, tsikɔ le wunyem vevie. O, ne ame aɖe aku tsi tso vudo si le Betlehem ƒe agbonu la me vɛ nam la, anyo ŋutɔ. Ale aʋafia etɔ̃ siawo to Filistitɔwo dome, ku tsi tso vudo si te ɖe Betlehem ƒe agbonu me yi na David. Ke David gbe meno tsi la o, ke boŋ etrɔe kɔ ɖi le Yehowa ƒe ŋkume, hegblɔ be, Yehowa, nyemate ŋu awɔ esia gbeɖe o. Esia nye ame etɔ̃ siwo tsɔ woƒe agbe ke la ƒe ʋu. Abisai, Yoab nɔvi, Zeruya vi, nye amegã na ame etɔ̃awo. Etsɔ eƒe akplɔ wu futɔ 300 kpɔ ale wòxɔ ŋkɔ abe ame etɔ̃awo ene. Ɖe womede bubu eŋu wu ame xɔŋkɔ etɔ̃awo oa? Ezu woƒe kplɔla togbɔ be womebui ɖe wo dome o hã. Benaya, Yehoiada ƒe vi, ame si fofo nye aʋawɔla kalẽtɔ aɖe tso Kabzil la wu ame dzɔtsu xɔŋkɔ 2 siwo nɔ Moab nyigba dzi. Emegbe la,
egawu dzata le do aɖe me gbe si gbe snow dza. Le ɣeyiɣi bubu hã la, ewu Egiptetɔ aɖe. Togbɔ be Egiptetɔ la lé akplɔ ɖe asi hã la, Benaya lu ɖe edzi kple kpo. Dui le esi eye wòtsɔ Egiptetɔ la ŋutɔ ƒe akplɔ wui. Nu siawoe Benaya, Yehoiada ƒe vi wɔ. Eya hã xɔ ŋkɔ abe ame sesẽ etɔ̃awo ene. Wobunɛ wu ame xɔŋkɔ 30 dometɔ ɖe sia ɖe, gake womedee ame etɔ̃awo dome o. Ke David tsɔe ɖo eŋudzɔlawo nu. Ame siwo nɔ ame 30 dome: Asahel, Yoab nɔvi, hã nɔ ame 30 dome. Bubuawoe nye Elhanan, Dodo ƒe vi, tso Betlehem, Sama tso Harod, Elika tso Harod, Heles tso Palti, Ira Ikes ƒe vi tso Tekoa, Abiezer tso Anatot, Sibekai tso Husat, Zalmon si nye Ahohitɔ, Maharai tso Netofat, Heleb, Boana ƒe vi tso Netofat, Itai, Ribai ƒe vi tso Gibea le Benyamin ƒe to la me, Benaya tso Piraton, Hidai tso afi si Gaaz tɔʋuwo le, Abi Albon tso Albat, Azmavet tso Bahurim, Eliaba tso Salbon, Yasen ƒe viwo, Yonatan, Sama tso Hara, Ahiam, Sara ƒe vi tso Harar, Elifelet, Ahasbai ƒe vi tso Maka, Eliam, Ahitofel ƒe vi tso Gilo, Hezro tso Kamel, Parai tso Aba, Igal, Natan ƒe vi tso Zoba, Bani tso Gad, Zelek tso Amon, Naharai tso Beerot, Yoab, Zeruya ƒe vi ƒe akpoxɔnutsɔla, Ira tso Yatir, Gareb tso Yatir kple Uria, Hititɔ la. Ale wo katã de ame 37.